Ki Khubor Ka Bate Se TV. Lawan Rashapi Daka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Please come and follow me if you want a developmental scheme. One man nga. Tapi ko ayaka roy ka pari ki scheme ban penpu penping ha konsumsi ka jong. Persang wa ku memeli tapi la piru bilong memeli. Dayo ada kaksiar rusiang ya konsumsi. Kata ka spirit de benon memeli. Dayo ada kaksiar rusiang siang isurok borok ada kaksiar. Kata ka spirit de benon memeli yaki ya ka konsumsi kita. Komisi Bentaban Siu Keliang yaki pajba jongga 19 South Shillong constituency u MLA katany uba Sanbor Shulai mentaga sengi ka shitarik unailar ulapan bena pajba ba ula Siu Keliang sya ki pajba jongga constituency dagi skim ki badai hagi babun ki liang ki balakot hadu shispa nyo klor tengka yakani uba Sanbor ulapan pau hadien balawai ke jingyalang ka ba ulakot kerpang ban kertiang dien yaki skim beper ya ka ba ulakot ban yedon lang da baro ki he officer nagi babun ki tenat rekam jongga sarkar jela hagani ke jingyalang kamat bakongsan kalong ban pan ya ka kai port jongga jingya chaprang jonggi skim ki bala deb ban mang tengka jong usnem arhajar arfuai arhajar arfuar arhajar arfulai bat jong usnem arhajar arfusau habakren bat gilat patai kubor uba Sanbor Shulai ulayatu bahagini gilai snem ki balalek ulala ban penyo skim hapo ka constituency kumba shispa nyo klor tengka bakan top lang yaki skim na ka sarkar keme bat kumjuru yaki skim na ka sarkar jela shusho uba Sanbor ulakop ru yaki weki MLA balada ki kwa ban yo yaki skim na ka sarkar keme baka jingkhang ka yeng jong u ka playback bat ukloy ban lek yalam sya Delhi ban penyo skim ki skim ru ki ba dan ki bala aslang man pentrai dan ru ki ban pentrai ka bangalaken yakini ki scheme ki ba baro ka kot chaka haki department ba fair ngaso sorong hatang ha konsumsi jonga ka bangan saya tu ya pi nakini ki department ban kanno ngiyo ha bangalaken kulum baro kamur kini ki scheme ki ban pentrai ka menta hapo konsumsi jonga jong snem ki bangalayo yak jing base pisa naka sarkar kemi central government na Port Delhi baru naka sarkar jela naka state government haga banga soban ay kuble ya ki central leader jingi nadu Narendra Modi ji ki belai Arab Amit Shah bat ki kwe lapo Delhi ki belai jing kersan ban yo ek central scheme ki babun bangan saya ya penbena piang ni tu baru ya kaliang ya ga nakaliang jongka sarkar jela nadu ka MDA 1 hadu mentaka MDA 2 apo jengalam jong Konrad sangma bolong u minister badan borom nang ta iba Preston Tensong u deputy chief minister badan borom uba sia bahalang dhar bolong deputy chief minister badan borom ki minister barki official jong barki engineer jong department baper ki ba yanga ki ba ya ka konsumsi ki bala Arab ban yo scheme ka bolong menta kaneka simporo kolong rupees 107 crore 46 lakh 16,843 only kabamut she's pa nyau crore 100 lakh 100,000 praspa sau pulai tagamut kadai ka kamram ka jonga ban penbena tang yana ka arspa san pulak ban kana ka pra lak kile baro ba daga jing kerhu nga soban ay ngo yo blay bolo kerhu bangala tray sitam ka jing doy ka jongki sabat mi kai boardinga bangan le man la ki tingkong jong ka Delhi na ka na hapo ka tingkong jong chief minister deputy chief minister ki minister ki officer ba fair bangani ot aling nganam ya ki ba daga jing ye ki penyo yang ka de scheme baro ka momot lengba jangaw meli kana ka scheme ka penyo jimen toy ki nong chong sidong jong konsumsi jonga ka 19 South Shillong ki yo jimen toy ki nong chong sidong ki baduk basuk bat poro selensar konsumsi jonga ka bolong sejisin sispa nyau crore 100 lakh 100,000 praspa sau pulai kini gidi ki jing kerhu nga soban ay ngo ubele bu ay nga ka bor man tres tambala ban yo ya kani ka mang tengka ka ba penmentuai ki nong chong sinong de konsumsi kindiat kabaningkong arspa san pholak ya ka MLA scheme SUWP
lailak layo yaka deka ISYDP pada yaka sport ar laksan po layo aga DTFM kepada ini mentaka ban pendek yaka syat yaka riti kedustur yaka culture IACDP ar laksan po kaneru keban persulur ki samla ban pendek yaka culture kile ki children park ki park jongki kulung kena ki greenery park bagi orang berpendek ya kamariak kane lai teli ngelayo ke bakot sikrur karwei lak kanyau hajan rus pak sanpau lai teli kawai hamaralaban kawai hapo mensain lumparing kawai hapo dobi tala hapo jelupara hakaba kalaya rap sibun ya kulung kena kaba hakipur ke belai cuti giok menyelek kai bat sebab benmin kaba empet ngam jupos ni ban yo gare skim ya kaba labai tingka lengba jongka amrut scheme gare central scheme nangta nakabenta kajing ot jing nam jing nong song snong ki para kan thai berjendang jungi ki betre ka police department apa laban police station kaba tang mari ki benai ngala habban IJRap nomor kala pe ki tunu nomor ka kuatar jongi na do kapor asam ka pagila pe ilut te nakapor sa kapor ki ot bar ngala trace tombar ka ba sotunat kalong ba hauno sdem ngilayo ban sinai ne layo engana mang tengka ka ba sau kurur nyo arlak propo hajar ban sina yagane ka kuatar armala construction of two numbers artli ki building kaba long kabarong laimala apo laban police station ki kuatar ba kinyo ban kilapan prai barim kinyo song no kini kuatar ka dei ka ba ngala sok ben cibun ka balapan suk yagi dong song sno yagi dong trei jong ka police department halaban hangne ngiyo sau krur kendai lak ban sinai ka health center ka ban chipojing thia ka banong beningkong de halum paring ka bang giong ka urban health center bang ai kuble ya ka dorbar snong lumparing dorbar snong ka bol dorbar snong upper lumparing ba lumparing sports club ki bala IA donate engene jaka nyaw hajar tuna na bertajing dul kam kabagilai donate la chu ai claim the stew bahak bangila yu engene kamang tengka ka ba san kru tuna sau kru krep kendai ban sinai ka deka mini hospital la banong urban health center ka banong cimutoy ka bakraw ka yakinong snong jo lumparing pulun bro koy bar kham tam mi ki baduk ba ko nang tang yuan ka sports su hangne ngidon sanggawe ke maran nang te apo maralaban ke badika standard ground ke ba ngimdon su di maran nang tai na den bagiladu ya ka cricket laban aga jing ke bola simti no spai tementa ya kan eru ngilaya move ya kan ka scheme bangilayo ya kan ka ban kan ba kiong ka ban siang pelang plastik no ban snagi gallery ban penbahai tu kemadan ngadong sadong yang tu kemadan bakal long babit babiang ban yale kai kan ku gajuk ku bementa ka bagin don lut ki dressing room ki don sitting gallery ki penbahai ki nala ba kumtar ter ka bolong riu kror lai polak te ngiwan sa benyo pa kada urban affairs department ngilayo ekaneru san polak lai punyo hajar news pak nai penriu ban sina yaginti yat kali light motor vehicle abar ban yat kinala bagi footpath kabade hapo kejat football ban riat laban kabakoi sa coach kasan polak lai punyo hajar news pak nai penriu ngiwan par cakana ka smart city kada ka scheme ka bagilayo ban sina kinala hapo konsensi borok no song kisaki bamenta ka aqueduct drainage system ka mod itu ki pipe ki ba ki pensiong ki pipe ba ki ba ring saying ki pensiong harut surang ki supai pathar ka bayu ka kali pemtar ter menta baro ko ki konsensi ngilayo ya kada ka system ngilale ni system ka balong san kurur tengka ladap kada ka jing trai idan kendiat konsoj hang tai ba ibarang sa bakala pensuk inong song ba ka kayanya po kini ki pipe ba la tap no hapeng jong kanala bana jorong la tap ka slab ka interceptor la nikat ka kobja la ki ban repair ban repair ki pipe ki lasuk ki ban repair bagi su plate bagi repair ban tap bagi surok ku lahe abaki pas ki kaliru kamtam ni hasor ki rid ku surok kala pensuk cibun ya bakin pas kali tega kane naka smart city
kabalong san kur tengka department kaba sam umbam umdi bagi ang PHE Public Health Engineer Department baru juga Shillong Municipal Board kabangi ya apa municipal board ha kaba kini sistem ngile percang bad yo additional water supply nalor ba ngide kiba pahu ngidang wara susu yang nega scheme central scheme kaba kiong amrut scheme central scheme kaba kot nyau krur nyau pusau lak khatsan hajar bagi angka additional water supply scheme kaba nalor pangila dan ko kadang ai susu iki hakaba ngiwara kada ko na po wa jalano kati kitolong jungi na wa jalano lum so phenam bad na po warisa kaban penuh pahu susu hakaba pen kemen mene ngaradon meeting bad borok kitor bar senong kibala yaro ya ka PHE bad ya ka municipal ba nalor pangilang kiba pahu ngilanang pahu susu ko kalau ke bangas tunat cibur marka gade ka jigim ka ba man gasngi ka jongi ka bangidon kamme te nangta ngiwan pat sekali ka bade ya ka yo municipal ka baki onga yo baki onga yo dak na ka ya ka yo lapelong nadu ka por jaga jing sencar ki sipai parek but imei jongaru di wei iba julet barra dong musaman ka jenmir belitit bale di Terumbai, bale di Kiso, bale di Kuai, Ipati, bale di Jur, ban kersian yang ia kapuli dang le kabam gadi, kena yo. Pengasuh tu nak tadi mengalong amili menta, dah kecing Arab jong jai kisan ready. Ubalong minister atau kapur, culture minister, ubalong nangta ubalai Arab sibuk ni, hakaba ngilayu, recommendation na po Delhi, kumu BGP MLA ngilayu Delhi, but ya kena kayo menta ngilayo khatsau krur khandai fuilak tengka bansina ya kaneka construction of municipal shopping complex including car parking and community hall at yo daklaban kemun nalor dakayo ki stall ki dukan ki babun bah ka bangin ai si samla ki baduk basuk baklem kam jam ki yo bansengi kam lajong kandan ru ka jaka parking kam tam ki than jugi ki bolong khamnya bah ibom judan ki jaga parking kan yarap subur ki nong wan yo wan hatang tu bad nalor kata gindan rusaka ying jong dorbar snong jrong tu ka ying dorbar snong ka committee hall ka ban pron kam na ka snong ki sing thai sing samla bad ki sing bahalang ba fer phik la pron kam tu ka snong kalong jikur ku jong blay complex of the sengasi right laban adum shet si kan jesi Shillong ya kabala abating ka da ka North Eastern Council da ka jirap juki minister BJP jungi na pod Delhi kaba kinyo ene ka jaka cultural center bakandon kejing yashat ya kemen kabandon ki function ki program ki ban pende pensa ya ki nyam tenrai ki jongi ya kasat kasi ya culture ka jongi ban pende pensa kabalong shiplo klur tengka kaba ngilayu ya kana kalong kejing ku ka bakrau ka bakandon cultural center ka banengkong do apa konsumsi ka jonga te kalong ki ka banga sotunan te ka bakhadu pa ka ngiwan chakana ka baron kamme ka public works department dan ka pludi ka bare surok enti sekian nalor ke belayo abun ke ba ya kata kalung paling borok menta kalum ngilaya pensilan do ki sistem bladep ngilayo susu ya gini skim ya ke bang ngila gini skim ki ba skim ka ba ki surok ke bagidang sina killing road ki surok ban punya susno bagin ya ki kalerian ki surok ki bapadon surok ban sina surok thomai bagum tar ban suk inong chong sinong ya yin nong chong sinong jongi hapo 19 South Shillong Constituency mun ka pludi baro kai ka pisa ka mangelayo sanction ba kin pentrai no ka kot chaka saupu prakrur nyau pun reulak nyau pu hajar chis padan ka da ba kanilang yi scheme da ka sep barga jigor ku blay balaya tristam barga jingarap nadu Delhi nadu ka sarkar Delhi nadu sarkar jala nadu ki officer ba fer kitrat ba fer ngaso kuben ban bana ka ba shispa nyau krur sau pun reulak 100,000 praspa sau pulai kini ki scheme kedang kilaya cha bat menta kidang bonru ki scheme kiba nganum padia thu menta kabangan sia thu hakapor kababiang kabangan ang let Delhi la perkre sha kibarang bonsu hapo ka 19 South Shillong Constituency kabangan sadon biang barungan court yapi kaba sun lani tangdep ka Independence Day ngala da perkre ngala bu appointment bat ki union minister baru baru Amit Shah ji baru Prime Minister Narendra Modi manglabu in advance
gibu appointment kenang ba nalor jung ki developmental scheme ki bade konsensi nomor kumu MLA ngangam dei tangu MLA tengah ban wara ki scheme tang man ta jung ka konsensi ban nalor jung ki scheme ka bangali ekran kindon ru ki pending issues ki bangam ngangam juklat ban follow up ya gitaru ngin selit ki issues la ka bade ya KLP laga bade ya kasi janjian garu language ba la ka bade ki wi diki ki pending issues ki bakya kum ka jaj riu ka don kam kum ka jaj ka kwa wala kim long ru ndre haka level jonga kum u BGPL be ngat persang ba haka harin ka independence day jigra ke jing laj lu khatsan trek harin jonga tu bandal laj kidang bun ba ki issues ki ba ngan sepen benabar kum no la ki urlong ni kum urlong ngan sepen benabar ki harin pangaron pai na po deli kerek sispa nyau kror sau pun riu lak kan riu hajar Praspa sau pulai kadai hakap tem ke jonga ke bengalong kubu MLD. Kemudian arpuai, arpuar, arpurar, arpulai, arpusar. Apo gini ki lai tiligis. Kemudian kadai hapuar bangang alalog MLD mentala arpus dem. Tang hakini ki lai stem kini ki sispa nyau kur sau penriu lakhan riu hajar praspa sau pulai lala menurong namun lagi dibentuk jadi beri konsensi.